tiempo ya. Así dice. Gracias. Es gran apoyo porque ¿dónde está el pastor Samuel? Un momento, por favor. Pastor Samuel vive en Santiago de Chile y cuando yo estaba conversando con él para que nos apoye en este evento, él estaba coordinando y contactó del grupo de Pastor Mauricio Tiempocha. ¿Y cómo está sintiendo y apoyando este evento? ¿Puede saludar un poquito? Por supuesto. Bueno, les saludo en el nombre del Señor, muy contento, muy bendecido de poder compartir con los siervos del Señor. No me siento digno de estar dentro de los hijos del Rey de Reyes, pero Dios ha tenido misericordia de mí, porque la palabra dice que somos menos que la nada, pero Él nos hace dignos. Me siento contento, bendecido de poder haber conversado, conocido a nuestro pastor Juan Kim, el cual ha sido de mucha bendición para mi vida, para trabajar, para disponer mi tiempo, mi juventud para nuestro Dios. Lo más importante es siempre darle toda la honra y la gloria a Él, porque Él se la merece. Así que les saludo a todos en el nombre del Señor, deseando que el Señor les bendiga en este congreso, que sea de provecho, de crecimiento espiritual, porque ayer escuchaba la palabra del Señor por nuestro pastor Gabriel Kim y me fui muy bendecido para mi hogar. Y sé que terminando este congreso nos vamos a ir distintos, porque la palabra de Dios es la que transforma, la que cambia, la que liberta, la que transforma y cambia todas las cosas. Cualquiera sea la situación, el problema, la ansiedad que usted tenga, Cristo hoy se la lleva. Amén. Doy gracias a mi Dios por esta hermosa oportunidad, por haber participado también con nuestros hermanos del ministerio Es Tiempo Ya, donde ellos también evangelizan. Yo también evangelizo en la calle. Mi iglesia es la calle. Si usted quiere ir a mi iglesia, lo invito ahí a la calle, a las plazas, por todo lugar, a predicar y a pregonar el Evangelio de Cristo el Señor, cumpliendo la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Para mi Dios doy toda honra y gloria. Muchas gracias, mi pastor Juan Kim. Muchas gracias. Y también grupo de Tiempo Ya, y tome asiento acá las mesa y silla para que escuche la palabra de Dios, por favor. Alguien si tiene tiempo puede sentarse. Ahora lo más importante es, vamos a invitar expositor principal de este congreso del líder cristianos, Pastor Simón Bon, quien vino de Corea del Sur. Nos dará la palabra de Dios. Siempre nosotros estamos preparando este evento hasta mañana, ¿no? Va a seguir. Mañana 11 de la mañana nosotros tendremos culto unido con esta iglesia y 12 de la tarde nosotros podemos hacer ceremonia de entrega, certificación. Vamos a dar aplausos.
네, 안녕하세요. Kami takikitata. Anemnah españoliatkti, ukatani uka kantapi kuanak intin karakti. Han kamsipanstina walko sisirakta con alabanza na kampi. Nawalius pagarti churu panakaja tatiturqochti rutapqokata. Churuste chalwaste tatitun arupanakullarkañani Romanos qillqatana Romanos paqallqu halqana t'aqa liyt'añani katupqtati umanakasti haniti ist'apta kitinakatiqa liyiq kamsisa ukqa kamsis liyinqa warmiqa kasaratakwaqa chachaparu upaqa ñach'kata tarakisasa chachapaqa kaskasqa warmiq yaqa chachasispaqa upaqa chachar ñach'atapi waq anualpi luraspaqa chachapaq yuqaspa uqasti upaqa yaqa chachanpiqa kasarasin puyrirakiwa aniwa upaqa ñach'ata qhiti uka liyi tuqiru Kamarakiwa wasanakatakiqa kunawllatiqa wasanaka huchar ñach'ata kayata nuqaqa uka kunawllati ukaqa uka wasaq hiwataksnasa uqamarakinu uka liyiti wasaqa ñach'aqasqtan ukata libre qaraktan churu nawali kusisitawa qatasiraqtan naq yuspararakta tituru upaqa kamsistusa aruptuq parqaykistu yaqipanakaqa igual haniwa liyipaqaraki yaqipanaka piwan tapkarakitikunatiqa tatitun arupawqa
Kunorsateja tatito naropiaqa panakaliq qhamakpi uyarapaqarakiqa niwa sum intintipkarakiti. Kamsis tatito naropanaqa qillqatanqa wali sumawa upaqa uka significado paqa espiritual toqiwa tatito naropaq. Aliqa mana kawqamapi uyarapaq tawqaqanipi pashpakitiqa kunateqa tuymanpu mana kalit'apta uqaqa aka willanqillqatanqa tatitun chuymapapi imata askarakiqa. Uqatu mana kaqaqi qatapaq hatawa kunateqa tatitun chuymapa uqaqa espiritualmente mana kaq qhatuqapaq hata. Yaqipanaka sapqiwa niwala ahoritacha haya niwa uqa sum intintiktanti tusawa. Naqkunarsatiqa tatiturun uqatichakamaqanipi niwa haneq tiqankuaq lisapi niwa naq sarnaqta. Aka willaspi espiritual arikipi tatitun chuymapi wasanakata apanirakiqa. Uqatuwa kunarsatiqa chuymasan uqa tatitun ch'iki kankañapa purin tu uqaqa kunarsatiqa chuymasarmantiki espiritu tatitunqa uqawa nairasanakaqa tartarakini espiritual toqi kunati chuymasat miski uqa. Uqapi wasanakaqa wali suma hakaraqsnaqa tatitun ch'amapampi tatitun nayrapampi wali suma kusisitawa haqsnaqa. Kamsis uqa Romanos qillqatanku paqallqunqa Romanos qillqatana hallqaq paqallqu t'aqa maya uqa uyarañani. Manakaq haniti uñanukupqta kun Kamsis aka liinakaqa kunarsati ma warmiqa kasarataki uqaqa uqa chachan liipaq uparuqa ñachikati uqa Kamsis ukanqa kunarsatiq chachaqa kaspi uqaqa uqa warmiqa chachan chari ñachikata tarakipi kun hampipaq uqa upata liberacispaq hanipi uqaqa hanhi uqaq upaq t'aqaqta kallpatiq hankuqa uqar ñach'antatapi uñasirakiqa ma kasarata warmiqa uqamsi liyinqa. Ichana hiwasanakaqchaq hiwataptan haya kunatiqa hiwasaqa huchar ñachikata takayatan uqatqa. Hiwata toqi, hiwatas layku, kunarsati yuki uqa, kun hamsi upacha. Humaqa kastati hankuq hiwatatacha. Hiwatatati kun hamsa humaqa hiuta. Kuat aka qillqatanpi uqananchaskarakiqa. Akamsarakiwan. Humanakaq uqa huchar humanakaq hiwapta tatitu toqi. Kamsisa tatitun hanchi toqiwa hiwasanakaqa uqa liyi toqiruqa hiwaraktanqa. Hiwasanakas akas crucificatata uñihastan thaniqaye. Akan kamsisa humanakaq hiwapaq tawsiqaya. Akan kamsisa. Hiwasanakaq hiutanuwa tatitun hanchip toqiwa uqa liyi toqiruqa hiwawayaraktanqa uqamsiwa. Hiwasanakaq huchanpi haya yuriraqtanqa. Uqat hiwasanakaq hiwaraktanpi huchanpi. Uqhamaqaya akatinpacha uqhama haqinakaq hiwan. Uqatpi tatit Jesucristoq sana. Kititiqa nari
Iyaos kituka hupanaka huchat toqewa hiwisasa. Kitete han iyaos kitatit Jesucristur ukaha upaha ukahucha toqewa upahiwaraki. Kamsanch muni ukaha. Iwasanakaste yuriwaitanwa. Iwasanakaha hucha niwa yuriraktanha. Han hucha chaskasa hanchina. Iwasanaka kunteja chui masan munki ukar lurasawa iwasanakaja wayu yasiraktan hucha toqero. Ukatpi huchani hakawaraktanja. Kunawsatek ma wawaqnaski ukaja huchani haynachikut kunhamarak upas ukas librispaste. Uka hakawipi ukat ukawan hakawipapi infierno rupi sarastaj. Kitinakateja huchan yuriwaykitaq pachaqinaka. Ukapi akamundur yuriwisakipi ukaja. Taqinaja infierno sarasnaja manaka sarapqas mahaya ukamajayseja huchaniwa yurtanse. Kitis infierno saraymuni na ma avionar makatasañani na hancheja mantiwa uka avión toqero. Ukapi uka avionan jarkipi tistinojaja. Kunawshatina makat ukhawa. Ukaratutpi nayan uka nan hakawi hasti uka avión manjan karakipi kunateja nan destinojaja urinkani uka. Hani unayaq sumakti avión nakar mandañatakeja. Kunawshateja may avionaq may muyunaq ukhaja nahwalqa qatatirakta. Ukatpi ukampi muyukaq alasnaq may kipi kun muntanch munarakta. Cha tiempoja nan cuerpoja acostumbras jamás samay charakiwa. Hay veces avión naka halaqte haya. Yaqapis naka haqwaqa tapharak nairaq nawalas harayata. Naskama charakis may halaqtas avión ukasti. Na yauspi ayunaro. Na ukatpi hanchej ma cuerpo avión toqirora kipi uchas. Na halaqtan hanijay chalaqtani tarakis. A veces como pini muy chinexa sarakiat na yaja. Iwasanaka a veces wawasa anatan hayuka balino kana kunayman autona como hiji kanja como kirakicha hayse sauna amuyere. Ukatna aviona sarkasa audífono pipi uchase wara kot tatitum predica pachi alabanza pacho kana kista sarakipsar. Patikawet. Ukat makat has avionaro maya maya ukampi ukat nah hermano kurakiatpi ukanakha unateja asqarañaki uka anipi nayraqatkam asqar karakter nah ukamakipi man karakter avión toqero qanawina salaqchin kamach qarakiris nayastani kuns kamachañ puirkti kunuste halaqtuqa halaqtan sasaq nah kuns lur karakiristi na kunlurasa sasaniu kunluranch puirkiristi hanku asti nayakipi hukampi usuchatas winchasirakirisqa ukatwa wale han wale haya amuyapqamuka kunawrsateq iwasanakaq yurtan uqaqa taqinipi uka huchanipi iwasaqa yuriwaraktanqa uka han wal awi uka espiritu maligno karakipi iwasanakaruqa apnaqastuanqa uka taqinakaq qamaru hiwaraqi
Kuna ahora sateja iwasanaka aka hanchimpi aka hanchi unkatasimpi iwasanaka sarnaqasqa ukhaqa walirupi iwasaqa uka tikisqa uka alaqpash markaruq iwasaq katuqa ñasawa han infierno sara ñasa taki aka sudamericano ale sun pilutanata qanicha uka kitis uka Copa Mundial ganeqa Argentina marca hay ganeqa nanaka ukist'aptuqa nanaka walpi sorprendisip qara kuna fisqama haypasana Argentina toqinqa uña pachata manakaqnaq uñaskarakiata wakunatiqa uka redes sociales uka toqiqnaq uñaskarakiata yaqipanakaq chachkusisisinsa upanakaqtis mayapqaraki uqama hay yaqipanakaq comparicardio churchkama hiwawayqa uqama haya walkusisip hananicha uka kunatiqa taqitiq uka pilutanatirina unchukirinakaq upanakaq walpin kuchisipqa uqam arus puripqarakinqa ukampi upanakaq uka anatirinakaq may hiwapi pasaysipqa ukapi uka arku tuqirupaqa uchañaparaki haya uka mayni uka equipo contrariopas hanmantañapatakiq kunayman hayupaq lurarakiq mayniri equipoqa kunawrasatiq mayniq atipqi kunatiqa kunawrasatiqa arkurmanta wayqpa gol ukaqa ukapi ukamarakipi tatito iwasanakaruqa iriparakisto kawqarus upaq iripayman pachisto uksarurakipi iripistaniqa uka anatirinakama uka piluta upanakaq arku tuqiru uchantañ munapqi ukamarakipi tatituq iwasar tatituqa ch'amanchistuqa uksaru mantañapataki kawqakama supaqa irpa mistu uqakama uqama hayma equipo kuns muniq upanakaq ganañ haymuniqa kunapachas a propósito Satanás ukaqa kunas uka significado uka Satanás ukaq kamsanchik ukaq traidor satapay tatituru traicionawarakina ukapi tatita Jesucristo hiwasanak layku hiwawayi hiwasanakaruq qhispiyayñataki ukunasta aka Satanastaq upaq Satanasaq tatita contraqaya ukapi upaq traicionaskarakiqa aka equipokama uka piluta upaq volantañata t'amachaskiqa kamarakipi tatito hiwasaruq Jesucristoqa hiwasaruq aspistoqa umaq hiwata huchanpi ukaqa infiernoru sarata tatitoqa nimunkiti hiwasana infierno toqir sarañapas kunan hamapasaya kunan hiwasanakaruqa uka portería salvación uksa toqiru hiwasanakaruqa nukuntañ munisto kamachis Satanasaq upaq hanirakipi mantaymun karak tutiqa kunhamantij maya equipun arkirupak hanmantaykiti ukamaraki upaq hark'asini kipkakipi Satanasaq hiwasanakaruqa hark'arakistuqa han alaqpacharu mantañataki uka Satanasaq uka religión falso ukanakaq lurarakinqa ukapi uka han wali religión nanakpi uka Satanasaq lurawaraki upanakaqa
Hakinakaja engañataña pataki. Kunawsatej na India toqarsarkayat. Wali kwa indukan wali religioso qhaya uksa toqirunaq saras karakiyata. Uka ma hawira utsaraki kwa hinjistata. Uka saraki wa ukante umawañasita uka huchamaja qumachatani wasasapi upanaka ukam yaw sapqarake. Uka yaqapanaka umaru mantasin kuyaqpa umantarekiwa. Titiqa uka umarunaka ukar harisipqata uka humanaka huchamat qispiata pqata wasasa upanaka qanancharaki. Uka India toqinste uka wakanaka rupanakaja yupaychapqaraki. Uka India toqin hanipi wakanaka kunaman qañapas utiqarakiteja. Ukatpi ma wakaq kusisitarakispapi upaq manqa kaspa hani utikitijan Costeca Sudamérica toqinpi uka wakanaka walismaman qañan pasupas wali sumajaya. Han kuna uka man qañapanaka uti ukatpi wasuranaka tupanaka manqaraki uka waka India toqinqa. Uka plastickunana tikatki ukanakpi uka wakanaka manqantas karakina uksa toqinqa. Ukatpi yaqipanaka waka purunak tansusin macha turhampi upanaka lurapqarakiaq. Ukatpi uka Diosachaq uka wakaqta sawpanaka uka purupanak ma montaña lurapqarakina ñuqa haqtañata. Uka India toqin manqapachati uka wakaycha manqapqisiwa uka upanaka hanchip uka Diosapan manqapqiqa. Hanipitaqpachu wakanaka manqapkarakiti sina hanqa kawkirina katiqa Unatiqa uka wakanaqa qunqa maki ukanakupaq manqanta qarakina. Kuan autunaka wakanaka anunata walqa taqikun haqinaka utqaraq taqiniyasa liwrikirakiwan. Kwa India toqin uka ma wakatima qhatanispa uka taqinipi sayt'arakiq uka wakaq pasañapa Dios satachaq ma haqirtaqa tasqaspa hanipi uka upanaka huchanchata kitiq. Kititiq wakartaqa qhatki uka karsil tuqiri urakiwa saraspa. Huchanchata haya kititiqa wakartaqa qhatki ukaqa haqirtaqa triste hanuchanchata. Kunan supanaka uka Diosapa rukam sirwipa pacha sawnaqa amuyarakiyata. Koreankunawan wakarqa upanaka uywapaqi uka Corea markanu wakanaka wali kusisitawa. Kunayman manqa uka wakanaka ruq apapaqaraki. Kunawan sutiqa wakanaka ruq chacha kalurakuq aire acondicionado wakanaka ruchapqa.
Kunhan Korea markan ukamo manaka hawo wakanaku iwap hanyamawa saraki upanaka sarakiata. Koreano ko wali sumu wak uiwap patupanaka mangkan harek. Uka mahaya laro sini mahaya uka religion uka mundo toka notiki uka ha. Uka taxitaro na que tu mauchanita te ni chuchanita. Tasa. Ni uchanita kun hamaran nasa nuchaniya si tawa saraki. Kunarte upa mawa kuy ukaha plastic sufin uparu churarakin. Uka tupaha han huchani kiti. Kunateha upaha wali sumluri ukata. Maineja huchani ñapawa kunateja salvación katokañata keja. Pahani huchani kiti kotani pi upah katok karakis salvación kamas pahay. Tatito narupan kamsisa haniwa ma hakisa otkiti suma luriri. Upah karman kaipas ukat upah suma hakit tukuay pacha. Akanaka kunam supanaka amuyapjeja kunawshate huali hanual tawina glura pukahay infierno sarakit paja. Vale sumlura pas pukaha alak pachel kam hayak naka amuyasipjeja. Kititejimay anual tawina gluri luntata si ukahakanakasti kamsisa. Kuna infierno sarapjase hay kumahaya. Kitis angwa infierno sar kitis alak pachar sari ukamaya pamcha. Kititeja huchampi hiuki ukapi infierno roja sarara queja. Iwasa kunawshateja samsuskan. Kunawshtej naka mundun yuri waitja. Kunawshtej nahi ojaja. Nahanir hiuka ukaja salvación katokaña. Najpa salvación katokaña hawa tatit Jesucristo toque. Amén. Ukatpi tatitoja hiwasa nakar irpañataki unslurawayi. Aqipa haqinakahaniwa ni kuna interés uchkarak tanti tatitun uka qhispiyasiñapa uka katoqañata keja. Ukatpi walqa haqinakapi uka han munapkarakiteja. Tatituq yatiwa uka infiernona utqatapa. Kunaman mas yataste uka infierno utqatapsti umaqñi sartachasa sawa haqinakaqtaraksitoqa. Nipi yattatisas kunayman sapaqstoqa nicha. Nahyatto kunaqa infierno utqatapqa tatit Jesucristowa parlawayi infierno utqatapa kutnayaq yawsañanpi ukapi tuqiwa nahyatiwarakta infierno utqatapa. Ukatpi yuyaqa yatiñasawa infierno rucharañani anku alaqpacha rucharañani. Kamsaqa. Yaqipanakaq sapqarakiwa hiwañaqa unayraqata ukat nahyatiqa uthiti hanicha uthi infiernoqa sasa. Kunata qhamupanaka amuyapaqpacha. Kunasaq upanakaqa hiwaqapqa nuqaqa yatipqanipipi uka ratuqa upanakatakiqa tardeqa niwan. Kunawshati upanaka infiernoqa nuqapisa niq chiqarakita hinasa utqarakita hinasa pero hani upanakaqa kunluransha purirqapqaniti. Kunawshatiqa haqiqa ukarmanti haniwa kutsun ñiña puyriqiti.
Conoce tejas acá cuirpun cañani, sam cañani, acá cuirp toqueja. Y vas a naca, y vas a casar a siña pinit importas, so. Kunasa wali importante y vas a naca taki. Kunasa wali importante pacha nayana hakawe toquetsa. Tatituru iya osaña. Iya osasa tatituru, katokaña ukatpi tatituru alakpach wiñain hakaña katokasina saraña. Ukat kamsisa uka satanasa consulrawayi por religión falsuna kupaja. Uchawaraki ukat haqeja wali ingañata pisararakeja. Kitinakateja uka religión toqek sarapki uka upanakaja anipi tatitumpi kiteja hanokaste uka ma religión toqekpi upanaka arkapjeja. Kaukan qillqatansi humaq tatituru taqek hanchimanpi umaja lurama kunayman luram ukata umaq q'ispiyata atispacha. Maj wali sumaja qeyyam humaq hasta masimarus yanaptam kunayman ukan plurasa umaq alaqpacharmanta atispacha qillqatan utqpachati aniwa kamaykiti. Huchaneja aniwa alaqpacha markarumanta kaspati. Ukatpi uka hiwasana conciencia ukaja hiwasaroja ma testimonio hampi churarakeja conteja lurktan ukata. Kuatpi huchani hakeja haniwa mantaña puirkiti alaqpacha markaru. Uka hucharar haqesti kun hamaraki hupasti ampachataspa huchapanakata. Kun hamas pasata tituru iya osañ toqipi hiwasanakaja huchanakasata ampachataraqisna. Kun abrasateja hucharar hakeja tatitur iyaoski ukarakiwa upaja qhispiyata uñihasiraki. Huchapanakatsap ampachataraki ukatpi upaja justo satarakiwa sutiyataqa ukata upaja alaqpacharumanta wayqarakini. Kunoste hiwasanakaq kawq viajtanan avionoros makatankuq walqa hiwasaqa malitanas uñakipta astanqa. Hay veces viajesaq waq iskal tuqay sararaktanqa yaqa markanakaruqa. Kunawshatiq kunateqa na malitaqa Chile tuqirchiqa purinisi sawnaq iskaraki kitinakatiqpa naru bolita alhapkita anukanakaq sarakituna aka malitamaq Chile tuqirchiqaki purini sasa. Kuana uka Estados Unidos aeropuertunaq saraqaskaraykiat kawqantiku estación avionaki Chile tuqiru uksaruqnaq mantaskaraykiatqa. Uka migración Estados Unidos punta qharakitupi Constanza warmi haru animalisitaq saraña hawasaraykisayata. Kunaraq saskarakitanu aka malitam taqtasim sasa. Naqsarakiyat malitaqa chiqaki Santiago Chile sarpuriñapawasas. Kuatuka chachas narwaynaqasqa kirakitanu. Naq chiqhutasqa kirakiyata. Naq sarawan.
Nan malita hacheli toker chikat porin. Kod nak sarakto. Kod upah arkani sin nar waita warakito. Kunat. Narun hatay to ka ticket uka. Ukat piu pa iskanias karakino código de barra uka toke. Humaha kamalita unyihanyamawa ukat humaha. Kau khar saranya pasa uka toke tu malita misusin karakin pi. Ukat pe malita misunirakin. Ukat nah way harosin uka chili tokero nah unyigi pasin uksaro apa yasin keret nah kasi pini uka isa sunis markarus haitani harakiat malita. Nah sarha sahay nah wal wayus. Ani piu pa tihkare kitu tiu ka hake hanaro hala kapini way nakito ko kamalita mak humao apa inyam humapa sinyam sasapi sarakito. Nakahwal apanip harakiat kurito ket koramin kimchi kamanak apanip harakiat malitan. Akal misionero nakaut harakia ka markan koreano haya. Koreano han kimchi man kas puka hopanaka usundap harakis pawa. Ukat ani kun sapang tu kimchi nyas kun hamas apaninya hapiniwa. Kot nanuan me hawali sum wakt ereki na ko kimchi kot na habiru khaitani manas kayat kama haya. Ukat nawali uka kiti chachati wainak kitan kor nawali yus pagaras karakiata. Kuna ma wilit kam churañ munarakiatu karo. Kuna paro akah matak sasaraki uchuras kayata qolqe. Na yus pagar sa kipi sarakiata. Na wali yus pagaras karakiata. Ukampi iwasaroha tatito huay nakaraksto. Kamakit sarata hani ko huchamanak alas pampachatu kapi maksaranya marake hasas. Mahara kasanya mau kuchama. Hani wo kam saranya makitu kamate sarata infierno roja sarchita sapi way nakaraksto tatito. Na wali kis kai hani istan. Hanu kam saramte. Suitam sisto hay. Kaukero sarata. Ukamati sarata infierno sarata sareki usistan. Maharekta tuchama pampachatata tuchamata. Ha nayar molistista te histan hayawasa. Naksaranya hau trabajiriwan. Ukamatan haya nichkomagtan ha. Tatito muns tu hiwasaro. Hiwasara ni pi infierno kasaranya mungkiti tatito haywasan ha. Tatito Juan monas tuka tupaja yoqapa kitanirakina kamunduro. Hiwasanaklayku. Upi satanasa hiwasanakaroja ñachantaraksto nairata ukatajani uyhaykistuti uka. Nasa praktani uko espalda manes walaykita hasas. Nahani uka uma lentimen penso mihtatis arakipsas kayata.
Kunor sa teja. Wapahani amayas katainati upahlintin uskuru kanita phaukot naro. Akunor te pamayas kwaha. Kunor sa teja. Uka lintim. Ukampi iwasanaka kwalint kampi uchasirakta. Liipje Biblia kwataniwa intintiña puirip karakitu panakaja. Akan iwasaron tatitun arupanja iwasanakarqananchas karaksuwa qhana. Tatit Jesucristo iwaslaiku hiwawayi huchanakas laiku katupaq pampachaway Jesuwa sasa ukpi haqe hanuy han puirkiti. Ukatpi Satanasa upanakaroq engañaraki ukhama. Umateq sumlurata ukhaqa alaqpacharo sarata siso. Upaq alaqpachan pachati sumalurata pataq ni ukhamakiti. Hitisa saraspa alaqpacha marcaro suma lurawimpi. Unateqa kwa Romanos qillqata nayaq explicaskaraki suma. Umanakaq ilanakaste hitinakateqa liya tipiyukunakampi unaq parlas karakta. Kuamsis aka liyaqa haqitpi upana ch'amachi uka liyaqa upanakatpi apnaqarakiqa. Kamsistus aka tatitun arupaqa. Hitits uka liyaq upaq patron hama apnaqi kuna liyasata haqir ñach'anti hiti haqisaq liyar ñach'anta thakiqa kititi hakaski uka. Kititi hiukiqa kititi wali huchulurki ukaq mayhiusa ñani. Upaqa haqi wayk'uta upaq carcelera uchata ñawsus. Unorteqa niraw carcelamanta kaq uka hiwataqpaq upaq lurasipka kispati uka haqiruqa uka upa haqiti hiuqiqa upqar utukuyqa ukamaqa uka mundun liyaqa anichu ukamakiq. Acaso uka cuerpo hiwata wayqar wasata uka liyi tuqin hupanakaq huchanchasqa kiti hiwataru kawqa mundu pasa marca pasa qawqasa uka upaq carcelarsa ñapa kutin haywataq chikwa hanipi huparuqa husgataqara kiti. Kititakis huchaqa kititi haki ukata kipi. Umaq liwrin haymuntaqa kunhama sumaqa uka huchata pampachatasma umateq hani ukata ukaqa hanipi umaqa qhispiyata kasmateqa kunhamaspas ukaqa kunhamas amuysma kamachis uka liyaqa haqita katunti ñach'anti patronhama kunasa kunarak problema apachasqa uka liyit problemahan kunaya hakasqa ukach problema apachaq kunarti naya hakasqa ukapi uka liyupi natasta ñach'antituq naq iwañaqaqaya uka liyit liwriñatakiqa tatituy wasar munastu kunhama tanti ukhama hiwasanakar churan munistana wiñay hakaña hiwas tatituq qhispiyañ munistanu uka huchata kunsluri tatituqa kamsisakan aka tatitun romanos qillqatan pusinqa ukamariki humanakaqa ilanaka hiwapq tawa uka liyiruqa tatitun cuerpo tuqi kunhama siwasaq uka liyi tuqir hiutanqa mediante Cristo tuqirakiwa hiwasaqa uka liyiruqa hiutani
Ukat naqtatiturwalius pagararakta. Nahiyonya ka ukrusa token akwat hucha qispiyataña pataki. Nina kwa crucificativo Cristo mejor na infierno sarasis na hayas qarañata. Una walita qisiña pasas uka cruzan tokenja. Mana kahamuyap hampunam tatit Jesucristo ha taqisiwaypacha. Mashka karit ata mashka chapins atake haya yuwasaq ustoqa kunham tatitu Jesucristo ha taqisiwaypacha uka cruza tokenja. Mana muyap hampunam ta mahaqe uka cruzar liqkatata ch'akatata hakiri kunhamasa anchipaqa usuwaypacha natiwqa ch'akatatiris kunhamas pasar na ukama ch'akatata ñaskataqa mejor tatit nar infierno ruk alis nuqhit sarkiriswa niwnaq ukama tatitkama ch'akatata puyirkiristi qhawqall t'aqisiñapachasa hanchisa q'ala t'yantata wilasa haniwa q'ala wilap wartaway qarakina kunasa akana kunas siwasaq iyawsan kunas iyawsaña tatituru hanis nayaqpa tatitujama t'aqisqa kunhamas nayaq q'ispiyatayrisqa kunhamas pasa naq tatitur iyawsta kutpi tatitur iyawsta ukaratuwa tatituqa chuymaq untani nayan iyawsataq tuqiwa nayaqa q'ispiyatarakitqa uka kunawshatis nayaq iyaws ukapi Jesucristun puntiq cruzan ch'akata uñusayku uk tatituq untaniraki ukat naq tatitur walius pagararakta tatitu wawayta ukapi nayan wawiqarakiq ukapi nayan iyawsa ñaqa amen hanin nayaq tatit Jesucristo kam hakawaypi sumaq q'uma hanipina Jesucristo kam sarnaqawaykarakti kunawrsatiq naq iyawsta uka tuqi kiwanayaqa huchaqata p'amp'achata kunatiqa tatitu Jesucristun justicia pakiwaqqa takirakiwan tatit Jesucristuwa phuqawayi kunatiqa uka ley perfectoki uka ukatpi tatituqa naruqa uka justicia Jesucristo lurawayki uk naruqa churarakit ukatpi naruqa tatituqa situq maqa justutawa qawqa santuta situq qawqa justutasa wasaq justuta tatit kama Jesucristo justuta santuta tatit Jesucristo kama uk haqinaka hanin tintinkuyrayp karakiti kunhamarak manaka santupas mas Jesucristo kama sani humanakaq kasmati obra tuqiq posible ispata ni posible kaspaq obra tuqiq hani wasaq puyriqsnati luraña anqasti iyawsañanpi fe uka creyiña Jesucristo tuqi naq iyawsasa uka tuqiwa nayaqa justo perfectorakirisqa nayki iyawsa ñaqa imahana tatit Jesucristo naq tatitun hiwawayp katuqa ñaqa nayan hiwañ tuqi uka katuqa ñaqarakiwa kunatiqa tatituqa resucitaway uka kuanaq resucitatarakitpi uka justicia naq katuqta Jesucristoqi uka tuka justiciaq nankaraki
Uka justicia tatit Jesucristo taukata nayaja sarakpi justo tuasasaj. Uka tatit toroq sarakta nayaj qamato asas. Amén. Kitis justo. Kitete justo que kitete tatit Jesucristo justo justicia pa que kitete wale kamiri haya wale qalqinisqaqa kitis justo kitete justo tatitun justicia pa chuymapanki uka Jesucristo ukaraki wahupaqa justo sata unt'ataraki. Nayaq waluchancha siwayata. Najanual haqituan. Kunana kamsitus tatito haumaha justuta wasas ukatpina justuta wasaraqqa. Ukatnayaqa alaqpach markaruqa sararakirisqa. Ukatpi uka kititiqa sisianiki ukarakipi tatitoqi upaqa alaqpach markaru mantarakispa. Wa justicia katoqki uka wahuparoqi piyaraki. Consumana kawinhapta. Kama chapqaña masa kunawllata habida makatapta uqaqa. Anko isim Entonces, ¿le suben al avión o no? Ah, ok, cuando luego deseo, déjeme entrar mi ropa. 안 돼요. 티켓 가져오세요. No se puede, tiene que traer el ticket. 그러겠죠. 가져오세요. No se puede, tiene que traer el ticket. 그러겠죠. No es así 천국에 가. nahualraq tatitur uraraqqa kunayman luraraqqa kunatraqsan kunayman lut ukanakampi naruq mantayta ñama naq pasturaq pasturatqay mantayta aya uka tatituq mantayaspati mahuñashta ayita uka justicia kunas uka justiciaqa tatit Jesucristuwa uka justicia ninaq chuymajana ukatpi uka Pablo testificaskarkiwa uqama uka justicia nan utkiqa haniuna uka uratoq uka toqiykiti hankuasti tatitur sataq laykuwa ukaqa justiciaqa naru churataraki kititiqa uka justicia niki uka justuki ukaqa alaqpash marka rurakiwamantas uma uka justicia nitati yaqipaq hanicha chiqpallapini yawsapta ullarañaniwa hallqapaye Romanos qillqatata kuansisa chachaq warmiqa chacharñachatawa akalitoqiqa kunatiq chacha haki uka chachayuq ukwasti upaqa librejarakiwa ma warmi kasarataski chachapaqa kaspichiq haya kunati chacha kaski uka kasar warmiqa chacharña chatataraki akakuam sanshimuni uka simihansaymuni
Chuasanaka chachanirakitanpi kamsis uka chachasaqa kamsatasa uka kunasutinis ley satarakiwa. Aka warmi hakiqa chachapampi ukhamaraki chachapaq ley satani tañani. Upatiqkunawtiqa chachapaq hakaski upaq hakaski ukaqa walich'amaqaya. Aniumaq uklurañamakiti aklurañamakiti chachaqa yupat apnaqiq qamaqaya. Upat uka kasar warmi aqisirakipi ma awrupi uka chachapaq yuwaqiqa. Upat ukapaq libre qharakiqaya kunawsti chachapaq yuwaqi ukaqa. Kunawsatiqa chacha niskani uka yaqa chachara upaqa casarasinuqa kamsisa adulterio huchachasiqaya. Uka hanipi wali complicado kitin ñatakiqa. Paq chachan hakaska uka chachkiqa casararispaqa adulteriopi lurarakispaqa. Chachapaq tranquilo kispati uka warmiq kamsarqa yaqa chachamsarqa ukaqa. Ukama walika kaska maysaspat ma chachaqa. Aka chacha coreano haniu pikkaspat katuntani ukata warmiruq nuqani kawsarata kawkirsaranchik munta aniu upaqa kiti kaspati. Aka warmisti yaqa warmi upar gustaraki. Pero nayra chachapanipi upartish kitiqa. Nanchu imaqa sanaqa chachanpik chiti maynir chachanpichik haya chuymaqaqa. Nakunrak amuyaspacha aka chachanpan munas casarasitaqas tisasawa upaq walaripintisaraki. Ay upaq umantanchik nuchito haya sasawasi. Aniwani uparuqa divorcio churanchik munkitini hiukara kisa. Nayaqa chachamsarqa ñunt'uta upajantik kitutis. Upaq kusisita sarnaqaspa anichik. Kaykunam siwayris aka chacharusaspaqa winint'iris tisataqa amuyaspaqa. Ukamay amuyaptanqa warmina kanichku makiq. Kunam siwaysna. Kunam iwañaspa chacharu. Niuq yatichipkarnata. Akamaka lugaranotaq pachata ukhamchu imani. Ukhamaspawan. Ma awruwa uka chachaq haspu kasti. Warmi kusisispati hanicha. Yuhas chachapawqaqa. Patachu ima hachaspaqa yukat manqachu imapan kamsaspas walikpini uqiqa walikipini. Uka funeral tuqa naniupaq larus kasati. Una hasta sasahayqa hachanchik yanaspaqa. Imamanqa pankamsaspas walikpini uqiq. Walikpini uqiqa. Chaqsaranchik Puerto Kitimpiqa. Saraña walikpini utaqa kamsaspaqa yanichu kamsis kaspa. Kitisa kan segundo marido. Jesucristowa. Kitisna kitiros montqa Jesucristoro. Na Jesucristo vive kañ munto paucha chajaña. Anipi nayra chachajaqti hañmun. Kitis nayra chachajaja. Uka ley uka sata uka pi nayra chachasaja. Uka
chachasaqa uka hanchi. Kunasta hachinchisa haki ukaha. Kunasta hanchiqa haki ukaha. Nahani uka sigun chachaha painiri chachaha saran puirti. Jesucristo sata. Nasara maini pircha jampi uka adulterio chispahaya. Tatito naroja uka primer marido tapakasina. Pairi chachampipi naroja. Juray monitoja. Uka chachaste hiwawayiwan nayana huchaja laiko. Una uka naro primer marido molisquitan cualisat upi upaja hiwawayawara queja. Kitisa uka adan sata uka. Tatitua uka takis arawaraki naha saranya hataki uka segundo marido umpiki uka. Ukatpi uka tatito Jesucristo segundo marido ha uka tualikusi siñapi ukampeja. Ma halhan pilit ayan. Umanaka komarakipi hilanaka iwaptaja ukali toqeroja tatit Jesucristo cuerpo toqeraki umanaka ukali iwaptaja konorteja tatituna hakaña sataki. Ja intin haptaja yaka elqatja umanaka intin dipta kamsis telqatanuk intin haptaja ya. Ukatpi tatito Jesucristo ukataki arawaraki nayana uka Jesucristo bi hakaña hataki. Iwasa conoce iwasa leyito qinkas kayata nuka uka hanchis toqit kunaymanan walta awlurañanaka iwasaroqa maysaro apaskistana. Kiti chachampis hakta, primer chachampis sigun chachampis hakta. Uka chachampa haktaja ukapi humaq fruto humaq yuriyarakismaja. Kunataq kay chachahampak kualispi ukanpik kunas mistuni. Ukat nan mistunipi kunateja huchakiwa mistuskani. Ukapi uka similja mukan hilani ñaja. Kunataq wawanasi yurini uka pecado pi misturakini. Kunhamateja ma warmiqa kasarasispa ma negrito pukaja negritorakipi wawa nasini. Ma gringo ma warmi kasarin pa gringorakipi wawapaq mistuniqa nichu hamakija. Kunatsi wasan hucha walmispacha iwasaq haktanu ma han wali haqinpi ukata. Uka marido del pecado ukanpa kasawa iwasaqa han walinak lurtanaqa. Akamsiwa uka tatito narupanaqa. Iwasanaka cambiaña sawa chachata. Primer chachaqa yo chaq segun chachaqa Jesucristo chahaye. Acá marido haq santua. Kuna frutos mistuni. Tatito Jesucristo un fruto panakarakiwa mistuni. Hanina conslurkati. Nayata mistura kiniwa fruto panaka Jesucristuna. Nayaka tokasawa tatitun fruto pa ukawa mistura kini. Ukatpi hitimpis haki akawarmi ukama amanaka
Ucha manaka intindi putati aga qillqata kun hamas macha warmi kasarataki ukama. Kunartiqna aka uchachan pakaskaya tupajuka ley khatachi khaya. Kunasnat mistun hanwali uchanaka haynayat maischinja. Ukapi nataki walit aqisiñarakinja. Kuna hora sateja tatit Jesucristoja hiwawayki cruzatoqin auka chacha nayra chachaqar hiwawayawayuqaqa ukatpi uka Jesucristo segundo marido pinayana chachaqa tukuwayaqarakiqa kunas chanat misqiqa kuna frutos nar misqitoqa hanirnaq kun wal lurañar uchaskti hankwasti han ch'amancha takiwa misturakini suma lurawinaka acha intintipaq tatu manakaqa manaka intintipaq tati kunsanch muni manaka cambiaqta chachamaru tatituwa uka cambiawaya haniwi wasaq cambiqchan tatitu nar cambiawayita intintipaq tati yaqipaqa kitisanutka kanani intintiriqa panaqa intintipaqarikismawa uka misionero kan parlasa kunatiqa manakana chuymamaru purkani uqa tatituru iyosa ñasti wali kusisiñawa hanipi ch'amakitiq aqhaqa may wasaqa urañani wasaqa tatitu maru yuspagarismawa aka ratuna haniuna nakaq atipañ puripti hucharu ukat hakawapqarakta anakaqa wali huchanchata hakawapqaraka uma toqiwa tatituqa Jesucristo hiwaypa toqiwa nanakaqa qhispiyatawin yusipqarakta ukumaq churawapqayta yuspagarismawa tatitu chanan segundo chachaqasti Jesucristura kiwa ukat yuspagarisma tatitu uka Jesucristo qirakiuna nakaro santo hakayapqaysta tatitu Jesucristo wawaman sutiq maru mayipaq tatitu amén